Salom mabata haganupan, Bapak Inang, sonai ge orang tua nami lansia, agini umbah nami nambah poso sonai sekolah minggu. Selamat hari Minggu mabata haganupan. Minggu tada sadarion aima minggu ujung tahun kuria atape pardingatan banina mate. Topik ta aima paruhuman parpudi. Malas uhurta boy dope hita sadarion mendihuti ibadah ta bani sadarion janah berehita uhurta janah ase roh tonduna pasing mengurapi hita marsada-sada hasipe hita mengikuti ibadah bani rumah ta masing-masing. Tuhan ma nama sumasu ibadah tahun saat teduh dimulai. Amin. Riap maita jongjong. Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Ham Jehovah, dilo-dilodo ahubamu, tarolos maham roh baku, tangar hamma soraku, sanggah dilo-dilo ahubamu, dos kondahupa matonggoku ilobemu, anja panatang di tanganku, songon galangan bodari. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan Yesus, Tuhan ina manggoluh pakon narup mate, ham dosimada hanami, manggoluh barang mate pe hanami, age pe mardalan hanami bani tanoh linggoman ni hamatean, seng anjay mabiar be hanami, halani hamdo hasoman nami. Doma monang ham manaluhan hamateanin, ham do nama kop jana simada hanami. Naroh manami sonari mangindo hubamu, ondos hubamu mahanami, manggolu barang mate pe hanami. Asemaruli hanami bani haluahon, pakon hagaluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Undul makuria. Saina paima-ima do parohni Tuhan Yesus. Puji hita Tuhan ta, haleluya, 205 ayat 1 sampai 3. Tuhan
Satok kinari takok rup marhitay hitay hongbun. Dodikon hita ayat patuluhon. Riap maita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita madosata, hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjahana nado papasingkon hanami. Namangaku do hanami, gati do lang yargaon hanami hapasingon nadop ilayakon hamban nami. Marhitay goluh na ibaga sabutakon. Pakorhon ni hamajuan ni jaman, lambin marbage do horja-horja hadosaon, nalang pitah pasedaon hauhuron, tapi dihu do makorhon naborit ni perdagingon. Lambin bue mahoma, nalang mangkargaon akulani, marhitay horja pandriah-riahon. Mangindahi asonangan, marhitay na memakai narkotika, pakon obat terlarang. Mambayan madabu hubani naborit na mabajan. Holong maataimu, sasap hamma dosa nami, urasi janah ian kon hamma uhur nami, marhitay tonduimu. Aselambin manggoluh ibagas hapasingon. Ham Tuhan, holong mutu mangdon na yarap kon hanami, bani pangindoan namion. Amen. Tangar anjaha hapor saya hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliahron, songon ia ibagas naliharin, saordo hita sama hita, anjahi paborsi daroni Yesus anak ni Indo hita, humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Pai mai saksion hita hata hapor sayaonta, puji hita Tuhan ta, haleluya. 110 ayat 1 tambah tolu. Tuhan Yesus si parmahan ganup biri-biri do. Si parmahan Yesus ku pamuru
Doding konhita ayat patuluhon. Main suruhanmu maaf, ai sing surya hatamu, jana hambo mapanugu, gadup jom marobamu, gadup jom marobamu, gadup jom marobamu. Tolong hatimu sai tugu, gadup jom marobamu. Riap maita jongjong. Saksi honita ma hapor saya ontain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sab tanohon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo na starimbang, nama no palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubukan ni si Maria sanganape haliaban, marhite tonina pasing. Nama naron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun hunagori toruh, mulak manggolu humbani namate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjahun nulis yamun ni nebata bapa, pargogoh na sutarimbangin. Hunjai maya mulak magira, laho mangumui alak na manggolu, pakon neruk mate. Au porsaya bani tondi na pasing, banuria parsadana nama pasing in, parsauran ni sagala nama pasing, bani sasapan ni dosa, bani perpuon ni kula, pakon bani agoluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di
Lomba hubata hagadupan Bapak Inang nama poso sonai pakon sekolah minggu naman dihuti ibadah live streaming hun GKPS Padang Bulan bani minggu ujung tahun Kuria 22 November 2020. Sonai homa selamat datang hubani nasyam na mungkin on OP pertama sekali mendihuti ibadah hun GKPS Padang Bulan ase dihuti hitama ibagas na dear. Bani panorangoni padaskan nami homa selamat ulang tahun hubani Kuria namar ulang tahun mulai saplonom das kubani 22 November 2020. Selamat ulang tahun hubani Bapak Jan Toguh Damanik, hubani Bapak Iwan Novelson Purba, Pakon Patricia Damanik namar ulang tahun bani 10 onom November. Selamat ulang tahun hubani Bapak Jeffrey Fernando Saragi namar ulang tahun bani 17 November. Selamat ulang tahun hubani Bapak Ridwan Girsang namar ulang tahun bani 10 waluh November. Ipadaskan kami homa selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Surya Abadi Sembiring, Bapak Evandi Damanik, Bapak Albert Mahusudo Sipayung, Inang Sama Surtiani Saragih, Bapak Petradi Alfredo Sina Pandiangan, hubani Dian Ruth Sarapurba, Dian Ruth Sarip Boru Purba, namar ulang tahun bani 10 siah November. Pakon selamat ulang tahun hubani Bapak Samastri Rusdin Damanik, namar ulang tahun bani 20 November. Selamat ulang tahun mabani Resyam, panjang umur, hidup berkelimpahan, ipasu-pasu Tuhan ta Tuhan Yesus. Laporan keuangan boidah kita hubani ting-ting nadop iser melalui grup WA atau naboy ibasa hita melalui website GKPS Padang Bulan atau adong na hurang boy menghubungi Bendahara Kuria. Sonari dah kita warta kegiatan na masa pakon sihol si pamasaon na perlobe sermon Kuria. Sermon Kuria secara online iban hita bani hari Kamis 26 November 2020 ay manalaho manakasi sibasaon untuk 6 Desember pakon 10 Desember ase haganup majelis pakon anggota Kuria boy mandihuti sermon on. Ipa ingat hanami hubat haganupan secara khusus anggota majelis jemaat GKPS Padang Bulan bani sermon minggu na lewat Kamis 10 siah November 2020 domba iputuskon bahasa goran-goran ni atau pendaftar hadir bani sermon ase ipa masuk ma bani ting-ting ase haganup hita roh ase boy masuk haganup goranta bani ting-ting minggu naroh. Napaduahon pertonggoan hari Jumat 27 November masuk pukul 10 siah 30 WIB. Iban hita tetap live streaming anjaha suhut aima seksi pemuda namrambilan pendeta Jimmy Raya Saragi. Namangihut minggu ujung tahun Kuria. Sadari on aima minggu ujung tahun Kuria sekaligus homa minggu perdingatan hubani namatei. Boydo idingat hita di hadihata nadop perlobe marujung goluh janah mardingat bahasa hita haganupan pe bani sadapan orang marujung goluh dohoma. Halani ai ganupan hatani Tuhan nadop itangar hita khusus ni nadop itangar hita bani nasa tahunon ase idalanhon hita maai sonai homa ase lambin bujur janah lambin marhadaulaton hita bani goluh tabei. Janah tetap hita sirsir sandihari pe arini Tuhan mangalop hita. Jalo hita Tuhan Yesus nagabe Tuhan pakon juru selamata.
Bani nasa tahunon mardingat dohita bani hasomanta sakuria. Nadop marujung goluh aima Bapak Kamrol Damanik inang Saragi Situa Jarasmen Purba Bapak Ferdinand Girsang pakon inang Jaloni Munte Saituhanta mana terus membere pakon mamasu-masu keluarga na tinading ni sideaon. Na manghihut ay mabarita pusok ni uhur. Doma marujung goluh inang nama tubuh kon Bapa Samas John Sari Haloho bani Jumat 20 November 2020 bani minggu kita ase keluarga on Polres Tarpoh pakon hagadupan acara boy mardalan ibagas na dear. Na berikut ni PA wanita sektor Makedonia. Ya dongkon bani Sabtu 20 November 2020 mulai pukul 10.05 atau jam 3 sore melalui Zoom meeting. Narasumber Aima Ibu Inawati Teddy dengan tema memahami kasih Allah dalam perjanjian lama. Eksposisi Hosea 10 sada ayat sada dasku bani 10 sada. Ase hagenup inang nasihol mandihuti PAON AGP hun sektor nalegan boima menghubungi pengurus sektor Makedonia. Nah berikut ini pindah hukuria on. Mulai sadari on masuk anggota kuria GKPS Padang Bulan ma keluarga Henry Donald Sida Uruk, pakon inang Sri Kandi Deborah Purba, pakon 2 nyombah ni Sidea. Sidea pindah hun GKPS Efrata Pematang Siantar, Marianan I Asrama Sabara Polda Sumut Simpang Simalingkar. Sidea masuk ke sektor opat Galilea. Nah berikut ini pimpinan pusat GKPS 2020-2025. Malas Uhurta Bani Sinode Bolon Pa Opat Plopat Hod hari Sabtu 21 November domba terpilih pimpinan pusat periode 2020-2025 Aima Eporus Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Uri Munte Tonggon Hita asei pasu-pasu Tuhan Sidea mandalankon pangidangion IGKPS. Nah berikut ini jadwal kegiatan GKPS Padang Bulan. Nah perlobei tanggal 22 November bani sadari on ingatkan hanami hubat tahaganupan seksi-seksi tupuan KMB KMS pakon panitia pembangunan onma deadline untuk menyerahkan rencana program tahun 2020 sada. Tanggal 3 Desember rapat majelis untuk penyusunan program kerja 2020 sada. 4 Desember pembinaan berketepatan ijai holi pertonggoan dohita ipukah jam waluh dengan tema membesarkan anak di era digital pada masa pandemi. Narasumber ini Aima Pendeta Dr. Paul Gunadi hun Amerika. Ase idihuti hitamaon pas doai pan orang pertonggoan. Tapi halani perbedaan waktu pakon Amerika isesun hita masuk ta jam 20 WIB. Tanggal 6 Desember Pesta Pemuda nyadongkon secara live. Anjaha ituruskan holi hubani Sinode Jemaat menetapkan program kerja 2020 sada secara daring melalui Zoom meeting. 10 sada Desember Aima pertongguan penutupan. 10 Desember
Isuraun hita membahen pendidian na pasing hubani niombahta dengan protokol kesehatan dan syarat dan ketentuan khusus. Boy holi ihubungi pimpinan majelis bani ise kuria nalaho padidihon nyombahni. Tanggal 20 Desember 2020 Natal seksi sekolah minggu nyadongkon secara live bani pukul 14 atau jam 2 sore. Anjahap 24 Desember Natal gabungan Bapak Inang Pemuda Lansia dan Nomi iban hita homa secara live irencanahon pukul 10 siang wib. Aima jadwal kegiatan ta November pakon Desember asiboy itonggon hita asiboy mardalan ni bagas nadiar. Nah terakhir Bapak Inang tetap informasi hanami informasi tentang COVID-19 siah hubata idah kita bani saminggu on terus do martambah na positif COVID secara khusus di Sumatera Utara 624 halak atau 80 siah halak per hari na terkonfirmasi positif COVID. Anjaha total kasus 14.755 halak. Khusus di Kota Medan, bani nasa minggu on 250 siah halak atau 37 halak per hari terkonfirmasi positif COVID. Anjaha total kasus sebanyak 7.384 halak. Halani ai tetap do yang jurhon hanami hubata haganupan ase ulang lasai hita tetap mahita menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, anjaha rajin memurihi tangan. Anggolang perlu hindari hita perkumpulan atau bertemu dengan pakon halak nalegan. Aima ting-ting bata sadarion Bapak Inang Pemuda pakon sekolah minggu ando hari pasu-pasu Tuhan tahita bani are-are nalahoroon anjaha Tuhan mamasu-masu hita haganupan martonggo ma hita. Dati tupa bamu Tuhan nadop padaskon hanami das ujung tahun ni kuria secara kalender gerejawi oleh Tuhan. Minggu naroh masukan nami ma minggu Advent mangalo-alo parohmu. Ajari ham hanami Tuhan sonaha sikap bani nalaho mangalo-alo ham anjahaboy homa irimang-rimangi hanami sonaha guluh nami bani nasadokah on bani ujung tahun kuria idingati hanami homa piga-piga hasoman nami nadop marujung goluh siap doha nami Tuhan anggo yalop ham hanami sonari on masuk-sukun huban nami haganupan ale Bapai surga. Tuhan terima kasih koma dong piga-piga anggota kuriamu nadop marulang tahun. Itambahkan ham sada tahun hubani sedia ase patambah kama malas ni uhur hubani sedia. Hikmat pakon pengenalan hubamu tambahi ham homale Tuhan. Ase semakin marondos sedia, semakin mengasihi Tuhan. Bani haganupan goluh pakon pakorjan di sedia ale Tuhan. Bapai surga ibagas Tuhan Yesus buedo program kerja ni kuriamu oleh Tuhan. Buedo jadwal nadop itetapkon. Pembinaan sermon, pakon rapat-rapat, seksi-seksi tupuan. Sunai pakon rencana sinode jemaat. Hubamu doha nami mengondoskonin haganupan ale Bapa. Ase hama na campur tangan memberi hikmat huban kami, terutama sonaha menyusun program kerja bani situasi pandemi nalang boy tatap muka nalang boy hanami secara bebas oleh Tuhan. Tapi persaya hanami hagenupan kondisi pakon situasi on makorkon ketergantungan nami hubamu makorkon iman pengharapan pakon anugerah na hubamu pitah mengendalkon holong pakon hidup ni uhurmu aido
nagabe pelajaran huban nami ale Tuhan, na yarap kon ham ase semakin mangarap hanami hubani holongmu ale Tuhan. Bapak surga ibagas Tuhan Yesus. Martonggo homahan nami Tuhan, hubani piga-piga anggota kuriamu, secara khusus na buritan na sedang irawat di rumah sakit bani Panorangon. Martonggo hanami hubani penginjil nami PW Esboru Sinaga, na ibagas opname iya sonari rumah sakit aseham mana masu-masu oleh Tuhan, berham gogoh kekuatan ni akula nalaho melawan haganupan bakteri atau virus na masuk hubani akulani oleh Tuhan. Ibagas kondisi na lansia homa ase tetap pergogoham iya, selalu berharap kepada Tuhan anjaha maundolhon dirini hubani goranmu ale Bapa. Sonai homa hubani orang tua dalahi humbani Bapa Rudi Turnip na yop name ope homa ale Tuhan, aseham homa nambere gogoh kubani bere ham Tuhan kekuatan tubuh nil Tuhan lau melawan haganupan penyakit. Sonai homa haganupan tindakan dokter hubani sedia na buritanon, asiham na mempergogoh ya Tuhan, memasu-masu asiboi mardalan tepat sesuai hubani kondisi penyakit ni sedia. Sonai homa Tuhan hubani keluarga Bapa Samas John Sari, pakon Bapa Bob Saragih, na ibagas duka cita sedia sonari ihuta ale Tuhan. Asiham homa mempergogohi sedia, memberi apoh-apoh kubani sedia, memberi pikiran na torang, nalaho mendalankan haganupan horja sesuai hubani adat ni hajol maon ale Tuhan. Asihama nambere gogoh hapintaron anjaha bisuk ale Tuhan. Asihoma haganupan acara holi sesuai hubani hatamu ale Tuhan. Langadong malembang anjaha haganupan pe cuaca pakon haganupan naroh pamili boy homa roh ibagas nadiar. Asiboy homa menjaga membahen protokol kesehatan sedia, asiboy homa teratur haganupan ale Tuhan. Holong mataimu Tuhan pasu-pasu hamma sedia. Sonai homa ale Tuhan hubani piga-piga anggota kuriamu na tetap ope ibagas pemulihan di rumah. Martonggo nami hubani Bapa Situa Jeksiner Damanik, hubani Bapa Situa Erhatari Horan, hubani Inang Nyonya Jamurdin Sinaga, hubani Inang Nyonya Jainal Haloho, pakon hubani haganupan anggota kuriamu Tuhan, na ibagas kurang sehat, na ibagas pergumulan tentang kesehatan bani Panorongon, yondoskon hanami husidia hubani hubamu haganup, asihama membere kesehatan na baik oleh Tuhan, membere pengharapan, anjaha membere sukacita, damai malas ni uhur. Tuhan sonai homa hubani negara nami na ibagas mengatasi pandemi COVID-on, asiham homa na masu-masu oleh Tuhan, presiden, menteri, pakon haganupan pemerintah daerah, dasku pusat pakon daerah, asiham homa mempergogohi sedia Tuhan, berham bisuk, berham hikmat, kepintaran hubani haganupan, asem betul-betul Tuhan terkoordinasi, anjaha terukur haganupan tindakan-tindakan na ibahen din sedia. Sonai homa Tuhan malasuhur nami na daftar pilih pimpinan pusat GKPS 2020-2025. Terima kasih mabamu Tuhan, anjaha yondoskon hanami juak-juakmu na dua on ale Tuhan. Ase pakai ham masih dia ibadah nami selanjutnya hutanganmu. Pemberitaan firman Tuhan, ase ham homa berotoritas haganupan. Terpuji termulia maham Tuhan. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo marmalas ni uhur anjaha memuji-muji ham. Amin. Dasma panorang ni bata lo manangar hatani Tuhan ni padas ni Bapa Pendeta ase berhita hurta janah mandoding hita. Haleluya 360 ayat 1, 2 tambah 4. Hujadoham do mateham pikirima balosima.
yamin, si hop kopam parholongin. Dodingkon hita ayat paupaton. Jehovah Yesus Raja-Mi, sihop opa parholongi, doma isa saplo sami, kabitan usurgaha, sirsir maha, sirsir maha, usurgai, sirsir maha. Dami ni naibata na mangatasi sa galahawhuron. In mamaramot kon uhur pa kon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatay. Bapanay na goryatas. Takas do'y lubimuha na ami haganup Tuhan. Kurya mo na maribadah ba ni panorangon. At na'y rumah pehanami. Deba igareja, bahkan sebagian adong na sedang tibal, ibani pertambaran i rumah sakit. Bapa ni naguriatas, pitah ala ni hapor sayawan huba mudo sa tenger uhur nami, mandalani ari-ari namion hari lepas hari, anjaha ibagas pangurupyomu, boy idalani hanami ini bagas na diardas kubani ujungni. Marhiti ambilan hatamu sadariom marsahap kam Tuhan. Asilang bintugu uhur pikiran pa kon hapor sayon nami. Bani na mandalani ari bineremuin. Ibagas goran ni Tuhan Yesus martonggohan nami. Amen. Selamat ari Minggu mabatahaganupan bapainang saninaboto. Sonay ageda danak sikola Minggu. Ijabe pihita sonari mandihuti ibadah. Live streaming hun GKPS padang bulanon. Minggu ta sadarion ay naigoran minggu ujung tahun Korea. Marhitihon niya ipaingat dohita. Pabuwa perdalanan ni ari-ari taon pa ni sada panorang marujung, marpusa. Jadi agi tahun hu tahun terus do salpu tahun na sada ro tahun na baru. Ibagas tahun gereja, igoranon minggu ujung tahun Korea, anja minggu narohon, minggu tahun baru Korea, ay mamarhite minggu Advent na parlubi, ijahita lebih, ito kanhon mempersiapkan diri, lau pa'y may mahon paroh ni Tuhan Yesus na padua halihon. Igoran doho mamingguon, minggu pardingatan, bani na mati. Na siyam masoman, masih porluay. Artinya ay, porluloy dingat kita si dia na do parlubi paborhat kita. Tapi na paling penting ay iboto hita, sadar hita, pabuah hita sendiri pe. Ang gulapi ro Tuhan Yesus padua halihob ba ni panorang 10 taon, maningullo pusat tado hamatianay. Hita haganupan. Ang ijorman, igoran Minggu sadarion minggu kekekalan. Artinya marhitihon nyai lang ola ni adong sada waktu na marujung. Tapi ada waktu yang baru yang disebut yang kekal. Nama nongtong rosi sadokah ni dokahni. Ijaima terbagi manusia. Nadiba husiamun ni tuhatta bani haguluhan. Anjahana di banari-nari. Hubani, hamagoan si sadokah ni dokahni. Anjah ay maturus bagian sadokah ni dokahni. Ita ganup Korea ni Tuhan. Ay doso agit tema ni minggutta sadarion manubut
ito ni, isubot ijay ay ma paruhuman parpudi. Totoo, ang gudong maparpudi, adong paruhuman. Lang adong bijay peninjawan kembali. Ang gudong maparpudi. Ito ni. Lang adong bijay, age, boy, iulaki use, haganupan ahan adok masa. Soal ni Aima, terakhir. Iba ni minggu na sonon ma, ba ni situasi tahun na sonon, ambilan ibata, tersurat ba ni Evangelium Matius bindu 25. Ipukahakon maayhum ba ni ayat 30 sada, dasku ba ni ayat 46, sonon ma isuratkon. Ari paruhuman magira. Tapi ang goroh maanak ni Jolmain ibagas hasangapon ni, rappa kun haganuk malaikat ni, hundulan ni maijay para atas hasangapon ni ay. Dupay martup pumahulubi ni haganuk bangsa. Jadi sirangon ni masidia songon pambahen ni parmahan na manirang biri-biri boru-boru humbani biri-biri tunggal. Jadi pajong-jongon ni maboru-boru ay husiamun ni, tapi bajaray husambilo ni do. Lupay hatakonon ni Raja ay mahubani na isyamun ni ay. Roh manasyam na pinasupaso ni Bapa. Jalo na siyam maharajaunin. Nadop pinasirsir ba ni nasyam humbani mula ni tanohon. Ay nalohean doaw ibere na siyam doaw mangan. Nahorahan doaw ibere na siyam doaw minum. Na maparapar doaw iarahkon na siyam doaw. Seng marhiyo aw gabi iparhiyoy na siyam doaw. Naburitan doaw gabi itorih na siyam doaw. Anjahan na tartutup doaw gabi roh do na siyam marayakaw. Dupay hatahol ni parpitoray mambalosisi. Tuhan, natigan idah ka nami hamlohean gabi iberehan nami hammangan. Barang horahan gabi iberehan nami ham minum. Natigan idah ka nami ham maparapar gabi ijalohan nami ham. Barang seng marhiyo gabi iparhiyo ihanami ham. Natigan idah ka nami ham buritan barang tertutup gabi iparayak hanami ham. Dupay balosan ni Raja ay masidia. Sitong do nahuhatakonon ba ni nasyam. Haganup na binahin na siyam ba ni sadahalak sa anggik ko na etek-etekon, nahubak ko doin ibain na siyam. Dupay hatahonon ni ma, ba ni na isang bilon niyay. Misir man na siyam humbak ko, na siyam na binuraan, hubani apoy si sadokah ni dokah ni, na pinasirsir ba ni sibolis apa ba ni malaikat ni. Ay nalohean doaw sa ibera na siyam mangan. Nahorahan doaw seng ibere na siyam minum. Na maparapar doaw seng iarahkon na siyamaw. Na somarhiyo doaw seng iparhiyoy na siyam. Na buritan doaw ang jahat tartutup seng itorih na siyam. Si dia pe balosan ni si dia ma iyan ini ma. Tuhan, natigan ida ka nami ham nalohean. Horahan, maparapar seng marhiyo. Buritan anja tertutup. Hape lang ipatorsa-torsahan nami ham. Dopay hatahonon ni ma mambalo si dia. Sitong do nahuhatahonob ba ni nasyam. Naso binahen nasyam age aha ba ni sadahalak na etek-etekon. Hubak kudo naso binahan nasyam ijay. Jadi misir masidia hubani na maparngit sa dokah ni. Tapi halak parpitoray huhaguluhan sa dokah ni. Nasyam hasoman sa porsayaw. Langadong namahol arusan bani hata ni Tuhan Yesuson. Sekali dengar pasti kita tanggap dan tangkap apa maksudnya. At inilang paluluja ita marpikir. Tapi agi sonay na siya masoman. Ang gubagas iri manghihita ipikirhita.
Adong piga-piga hasitongan na lao hataw kon ni Tuhan Yesus. Na mardomo hubani na isobut ujung ninok kanayay. Bani ujung niyay adong paruhuman huli. Itahaganop hinaholongan ni Tuhatta. Na jelas ipatugay ijin ibani ang bilat taon na parlubi ay pabuwa bani paruhuman si magira ay huli. Takas do isobut ijin. Langdong be naluput humbani parhumanay. Alani sobut ijay no kan takas. Jadi jong-jong mahulobe ni sagala bangsa. Tak naijapi ba na maringanan i atas tanahon. Haganu panay jong-jong ilobe ni panguhum ay, raja ay ma Tuhan Yesus sendiri. Bahkan hita haganup lang pitah namang golo na jong-jong ijay. Nado parlubi pe. Nado ipaborhat kita sonari manlubi hita. Ban minggu ujung tahun Korea 2020. Haganu panay jong-jong do ijay huli. Artini ay na siya masoman tarik kita mahubani dirita. Berarti ako pihuli maningwad jong-jong do ijay. Saya pun harus nanti hadir dan nampak di situ. Lang dong kecuali. At ini, ay mana perlu binay dahita sitongan di. Jadi bayak kok kita sonaha pihuli bentuk ni paruhuman ay ibay Tuhatta. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi semuanya jong-jong ilubini. Ay mana perlu bihasitongan na ipatugay dyan. Berarti saya ikut di situ. Napaduahon. Isobuti dyan na siya masoman. Jadi sirangon ni Mazidia akan dipisah. So pabayan ni parmahan manirang biri-biri boru-boru humbani biri-biri tunggal. Wah, ita ganap. Ang guhata Indonesia iterjemahon. Menceraikan, memisahkan antara biri-biri, domba, dan kambing. Itu memang iba ni hata Junani. Itu ini. Tapi nasihol atau kon ni ay matakas, pabualang, adong ilubin itu hata na ponop. Takas do beda ni biri-biri boru-boru humbani biri-biri tunggal. Ang guitonggor age hulubi, biasaan ni boru-boru sengdong taduk ni para. Tapi ang guburu tunggal ni ay dong do taduk ni ang jabak kamar putar-putar ang kudo mamatoras siya. Kambing, pako biri-biri, takas do bedani. Ay manipatugay dyan. Artini lang adong naboy holi marponop. Lang adong naboy marsipakulah-kulah. Lang boy bersembunyi, lang boy manipu. Bani ari paruhuman agi pesoni bahat ni. Bani segala bangsa hadir ilubi ni Raja Panghumay ay Tuhan Yesus sendiri. Na siya mahasoman. Ang guibasa hita bani Psalm 70 jay takas. Bahkan lang pitah buhit ta idah na ibata. Lang format ni akulat tau kasana itong gortuhat tahu darat. Nini parpesalmenay, dasu baga suhur hupe Tuhan, ibo Tuhan do jana, ay durana paling penting. Desya mahasoman. Tubuh ini bisa dihias. Tubuh ini bisa dioperasi. Hidung yang tumpul bisa jadi mancung. Dagu yang tidak sesuai dengan kita bisa dibikin seperti lebah menggantung. Anggoboy de bejolma, tapi urai na siya mahasoman manghutop pesalm ay das duhujay ida tuhata jana ay durana paling penting ida hotta gesonari. Siapa saya di hadapan Tuhan? Ya sehat au, jenges au, ganteng au nini halak. Songon na idaratay do na ipangida ni Tuhan bakwa gidas kubagas. Lang boy rong naman ipuhuli. Na siya mahasoman sa porsel. Masih ida kita lang palam menginterogasi tu hatta. Nanti nih, lang pala isukun. Hoso na ako, lang pala. Mitor.
Jadi isirang masih dia. Jadi ibaw siya muni. Anjahan na di ibaw sambiloni. Ahanin na siyam hasoman. Hubani na siya muni. Dupay hatahonon ni Raja ay mahubani na siya muni. Roma na siyam na pinasupaso ni Bapa. Jalo na siyam maharajaonin. Lalu pinasir-sirbani na siyam hubani mula ni tanohon. Artinya sebetulnya rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan yang amat baik dan itu terjadi sejak semula. Humbani panopao perencanaan-rencangan na jing estoy ben na ibatahu bata. At ini. Agi piala ni dosa gabi kacau haganu pasongon na ide hitabani panorang. Tapi orang yang benar, halak perpitoray na to tak mengguru anjaha menjolom hatan itu hatta jana menggulu ibagas Roma na siyam. Masuk na siyam. Hubani harajaunin. Na siyam hasoman sa hapor sayahon. Wah, pangidan itu hatta otong natin lang pala ibu ka ijay disket. Pala perlu. Natin lau menggambar non siya non sonon lang pala perlu. Mitur takas dua ganu ilobin itu kan. Ibaik ku siya mundi ba. Ini hubani si dia. Na pinapulik niya siya munay. Ay nalohean doaw iberana siyam doaw mangan. Kebutuhan pertama kehidupan. Natin mangan. Doko siya'y nahorahan doaw iberana siyam doaw minum. Lang adong jol manaboy manggulo ang golang minum. Artinya makan dan minum omma kebutuhan primer, kebutuhan perlu bini haguluhan. Baru Roma usina siya masoman. Nama para perduaw yarah kon na siyam duaw. Artinya lang adong inganak kutondok. Saya gelandangan, hujay hujon, maparaper. Tapi yarah kon na siyam. Baru hatahon usia. Seng marhiyo wow, aku telanjang. Iben na siyam hiyoko. Sa paripetuludo pokok ni kebutuhan hidup utama. Makan, minum, pakaian, dan perumahan. Tulupi duang ko sa pari. At ini. Pangan, ay malubi. Baru pakaian, baru papan. Ay ma, halak na sonayay may gabar hotu hatay dyan. At ini. Diri ini. Ay kebutuhan jasmani. Kebutuhan badani. Tapi ada kebutuhan rohani. Isobut izin. Aham ay na siya masoman. Tak kasih naboritan doaw. Lang doktor na siya maganupan. At ini Tuhan Yesus. Naboritan doaw. Gabi ito rin na siyam doaw. Berkunjung. Mengunjungi halak na sedang ibagas penderitaan jiwa, penderitaan batin, penderitaan hati, alani lang sehat. Berkunjung. Ikunjungi ito rin na siyam. Ini Tuhan Yesus. Anjahan na tertutup doaw. Ipenjara. Ati kalanya hapi ay. Artini lang buo iya bebas. Gabi ni Tuhan Yesus. Rodo na siyam maraya kau. Jadi pabayanan ni halakon. Ay ma. Kebutuhan jasmani pe iparlulihos si dia, iperhatihos si dia, bani hasoman. Kebutuhan rohani pe paruhuro perbagasay kepentingan sonaha si boy tenang hauhuron ope iparatekos si dia. Ay mana ida tu hatta bani narohon. Luar biasa ni longang kalakon na siya hasoman. Longang si dia. Dopay hatahonon ni parpitoray mamambalosi Tuhan. Natigan idah kanami hamlohayan gabi ribara nami mangan. Horahan ibirihan nami minum. Lang marhiyoy parhiyoy hanami. Maparapar yarakok kanami. Asiboy hanami. Tenang ibagas kohoman nami. Nadigan idah nami ham tertutup. Nadigan idah nami ham ipenjara. Gabi buritan itorih kanami. Ikunjungi hanami. Nasiyam hasomas sa porsayam. Memang ang guhala na bulus uhur ni mabay sesuatu do muhubani holong. Lang palay pikir kon atak na huli dampak niin
iba ni dirini. Ay masih haganu na makkorjaon holong humba ni bulus ni uhur sa butol ni mitor uhur parbaga saydo si bero matongonon si rupam matongonon nahi son ay may gabar ho Tuhan Yesus iton ay masih hera si denatiga di dahanami gabi ibalo si Tuhan tama haganu na binain na siyam bani sadahal anggik kunay teke-tekon na berkekurangan on na menderita on na mamorluhon pertolongan pangurupionon na hubak kuduay ibayan na siyam. Hita ganap kurian itu hatta. Ya jari hita marition na siyam hasoman. Ase marpambahenan na madiar. Perlu atik itong korhita. Pas ilobe ni ambilat taon sebelum nyon. Adong dolimbaga ni Tuhan Yesus pasal talenta. Ay mapembagian talenta na marbagi-bagi. Adong manjalo 2, adong manjalo 5, adong manjalo 10, adong manjalo sada. Tapi justru hebat nih. Nama jalo sada ay lang adong hasil ni. Hubani raja ay. Justru nama jalo naligan ay lebih bahat. Dapo si dia huma sebanding. Pakon na biniri ay yondos ko na ay bani si dia. Artinya ay hita pelang dos ilubi ni Tuhan. At ini. Tapi ang goswal nok kanayra. Iddah sa sohak. Si inuman sa galas. Na siyam hasoman. Pakaian secarik. Mungkin boy do pira. Purya dong narohubatta mamorluhonay iberehita. Itulah kebutuhan primer, kebutuhan pertama di segala kehidupan. Baru nasusah no kanayay ala ni boritan, ala ni lang sehat, pakon ala ni lang boy komunikasi pakon nalegan. Ini jon isparsahapon ikunjungi na siya. Ita gano Korean ituan. Mahape na ipangiddo hubat ta sonari. Selama kehidupan on pay madasnokan ujung ni pardalanan ni goluhay do mahubanihatan ito hatta. Totu na isang bilu ay pidong mapay may mahuna. Hado na ihatakon ni huban nami. Baru nini ito hatta mahubani na isang bilu ay. Atire. Misir manasyam humbakku nasyam na binuraan ubani apu si sadokani dokahni na pinasir-sir bani si bolis apa malaikat ni ay lohea na upa kasotorus ni dos sungon na parlu binokkan iha tahu Tuhan Yesus tapi lang adong ibain na siya ano ko si dia sa di hari idaham hanami ham Tuhan sonayay lohean horahan lang marhiyo maparapar boritan tertutup na di ka dihanami. Memang gatido sa nonjol magi. Mas ay orang besar dugyo, ay raja masunari kan, na ilubi ni si Dion. Baha tumang jolma ang guhubani orang-orang besar, ibayad do si Benon ni. Tapi ang guhubani orang kecil lang pala parduli. Ay makalas ni halakon. Pori Tuhan Yesus tong roba ni panorang iya, hubani si dia at ini. Toto mitor isambut si dia di pasir-sir segala sesuatu. Tapi ala ni pangiduid duloro. Pakon nalega na inausih hujay. Ang guay lang parduli. So nahidu bui motivasi ni jolma. Iba ni haguluhanon. At ini. Lang ala ni holong na bulus anjahatulus. Tapi ada maksudnya. Asi idaw. Asi gabi hasomanyaw, pakon na lang, halakon lang. Diyan ko parpiturain kan, natiga ni nami, may lang tungon. Ay hubanin na ite-kete, di pa berisi dia ganupan na binahin niya. Ita haganupan, Korean ito hatta. Ijay mahita sonari ba ni pardalan at taon, haganupan. At ini. Ihataw Tuhan Yesus, naso binahin na siyam, hubani anggik ko na ite-kete kon, hubak ko duay lang iberi na siyam. Naso binahin na siya. Jadi lampitan na magkorjahon haja atok kape honauhum. Nasumaben na madiar pe. Manghut to noon hatan ni Tuhan Yesus on. Bani haguluhan on. Diho do honauhum. Manay sodor hokkubat gabi. Bekal imatan na siya maso memperkuat hita bani pardalanan on. So hita asi mabayan na madiar ate na otik piay ate ni.
Lang mani mabagal, ay masih panganon do, inu mo pa kun naligan. Lang pala ibere, kareta ataka, lang pala. Ita ganun. Alang talenta marbida-bida do, ilobin ito at lang dos haganop kikuatatta, lang dos haganop nabuhi benotta. Kuriya na hinaholongan ni Tuhan, sonay ma, ibagas ang bilatta sa darion, jelas ihatahon tuhat tahubata, ase mabayin na madiyar mahita sa duka ipardala na non o pehita pa'y maro ujung ni. Hita haganop, alani song pangakuan ha porsayot taay. Aw porsaya ba ni Jesus Kristus? Anak ni naibata, bakos sa torus ni. Naik hunaguri atas, hundul isyamu ni naibata, bapa pargugon na sutarimbang. Hunjay ma iya mula magira hutanohon. Lao mang humihalat na mangguluh. Pakon na do mati. Jadi lang na mangguluh kasak. Tapi na do mati pe. Jadi ang guibani pangukapon bindu 20 ay sononi suraton na siyam hasoma ni jay. Atene pangukapon bindu 20 ayat 10 sada das kubani ayat 10 tulu. Ihatahon Tuhan Yesus. Hatani doon. Ini dopai huidah masada paratas na bagalan jahana putih apa na hundul iatasai mandopak kun buhini maporus do tanoh pakon langit sengdong bejupa ianan bani sidia dopai huidah ma sagala na mati na bagal pakon na etek jongjong ilo bini paratasai jadi anggui joni ban iukap mabuku. John adong referensi ini buku purisong sonarion disket maraay putar ma disket ni tarida mahaganop perguluhan ni nasalakay ita ganupan kurian itu hatta mani mati do ganupan lobi lang ala ni manghutun apostol Paulus bani sa Tesalonika 4 diarloy basahita ay tokkit sa Tesalonika 4 atene isubuti jay sonon Nasyam hasoman ayat 10 tuhulu bako sa turus ni dok ko siyay hubasa ma mulai ayat 15 ay hatani Tuhanin donay hatahon hanami baninasyam hita namang goluh na tading rosi paroh ni Tuhanin seng lobe atta si dia na dok mudumin ay masi dia na dok ipalobe hita ay domay taruh kita si dia marsaran ay Tuhanin sandiri matuat hun nagoriatas marhatsoman surak-surak, parentah pakon hata ni raja ni malaikat, anjah tarbugi matarompit ni naibata. Jadi puho maparlubi na mati bagas Kristus on halak na porsaya mon. Atini, parpiktoray mahaganupanon. Atini. Dopsonay, hita namang guluhin. Natadingino pe, tarikon ni mahita rappa kon si dia ibagas hombun, lao mangalo-alo Tuhanin hu awang-awang jadi tong-tong mahita rappa kon Tuhanin na siya masoman. Atik nado lupus kulihita bani parguluhanon pay bani parroh niya ay. Atak namang gulu pehita alan di boto hita sa diharia gepe iramal hodzol madum mapigahali. Lang masalah. Na penting dom masisuai guluh tahu bani rosun itu hatta pokon hatahani. Dom mamar pambahenan hitay bani kehidupan non. Alani pambahenat tanay zonon. Termasuk doay pambahenan na madiaray. Na binaheta ilubin itu hatta haganupan. Anjahay paruhur kondo haganupan ay. Kurian ni Tuhan, minggu sadarion ay ma. Minggu ujung tahun kuria paruhuman parpudi. 10 tahun doasa persiapan untuk panorangay. Lang adong kesempatan naligan. Ya adong pehala na mga jarhon dok mati buhay pay bunga-bungay itong gohop pa kon naligan. Ibat talang adong ay na siyang masoman ng gudom masalo siya John. Lang adong pay mahon nariman do. Lang tarkahuwabin. Ase pay majupahita ujung ni pardala na taay. Manggulo mahita. Ibagas roso nito hatta. Amen. Martonggo mahita. Naibataba pa namin ay nagkuryatas pa kunam Tuhan Jesus Tuhan namin na makabayan hargahan namin.
agi hamtun duina passing nama parmaloy hanami ibani pardalanan ni guluh nami on. Say mangurupi maam Tuhan ase maringanan hatamuin ibaga suhur nami janah marhitihon niin agi guluh nami tetap mababain na madir ibani kehidupan on. Agi pelang olat ni namar si bere-bere hasa. Tapi haganup sagala na madir bani haguluhan. Imma si horjau kon nami. Marhitihon ni marmuliaham guluh nami oppe sabutul ni rodiar ni huma ibani hasiangan. Bapa mala suhur nami manang hatamu sadarion. Penguatan matong iban nami bani namandalani ari-ari nami be. Danak nama poso. Nama gudang, sonaya ge buiha nami Tuhan nado lansia nama tua. Terlebih Tuhan na sedang irawat, na sedang menderita, na sedang suku-sukun Tuhan bani haguluhan on, ala ni maholi apa nami mangarusi perdalan nami, terlebih ibani masa sulit di dunia nami, hinoroni COVID-10 sia, nadop dokah Tuhan ibagas tahunon. Bapa na surga, persapok kam teruskan nami. Asyage i rumah nami be, ibekka nami Tuhan, hubungan nami pakonham, marhite na mandoding ka nami izin martonggo hanami, bahkan di tangar hanami hatamu. Anjaha siap hari Minggu, ijaha nami boy martupu ilubi-lubimu secara menyeluruh secara serentak. Dihut komahanami, pori pelangi gereja, tapi bani inganan nami beha nami mandihutisi. Salo sematokin nari ibadah nami on. Pos mahor nami Tuhan. Agi ibani ari-ari nami sadarion. Pakus saturus ni hidup ni hurmudo na mangihuti-hutta nami haganupan. Dumay tangar ham safat nami nukkan pasal hanami pa kasoman nami in haganupan. Ima pos ni hur nami marhating eran marhaposan hubang. Ibagas koran ni Tuhan Yesus martonggohan nami. Amin. Paima yondoskon kita galangatta, tangar hita malubihata ni naibata, nagwe onjolan batta law manggalang, ay manatar surat bani Pesam 50 ayat 14, galangkon mabagal ni uhurmu, bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu, bani si timbulanin, sonari patupuhi tama galangatta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galangat tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami harohan ni haganup. Humba mudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Iberi hamdo ban nami gulu apa haganup ari-ari. Ham Tuhan ijon indoskon hanami duhubamu gulu pakon pasu-pasu na dop biniremuin ban nami. Sailam bin marguguh matongon hanami ihasomani idup ni hurmu. Apa pasu-pasumu bani na mandalan kon horja nami. Papasing kam magalangan na ginalang kon namion. Gabi galangan na misbo ilubi-lubimu. Aselam bin ihargahon hanami tongon diar ni layak apa pasu-pasumuin. Marhiti na pasaut kon harosuhmu. Humbani guguh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloham magalangan pakon tonggo namion. Amin. Tondui daging uhur apa gogonin. Tondui dagingmu, apa guguni, ulang mainan sambal, sai babu mai, ingon gok mambula awidupku asesam martua jabo aku. Hamba panami na inaguriatas say napapasing magoran mo. Say roh maharajaon mo. Say saut maharosuh ni uhur mo inaguritong ahon songon na inaguriatas. Beri hamba ban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami. Songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Paluah kamma hanami humbani pangago. Lau manasiam janah baritahon na siyamma itongah ni si pajuh bigu-bigu hamulion ni. Itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan na binahin niyay. Jaloham mapasupasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhi ni hubamu anjaha maidop mauhurni mangidahkam. Idopak kon Tuhan na ibata mabuhi ni hubamu. Anjaha ipasorap madami ni hubani tonduymu. Amen. Dia tetu pamabani tu hatta pakon batta haganupan na dihut maribadah marhite live streaming sa daryon bani minggu ujung tahun Korea. Minggu narohon bani tahun baru Korea minggu Advent na parlube
Sa hisah mahumauhurta na siyang bapa inang sunagi na maposo apada danak pe bani kebaktian songon sadarion tetap bani channel na sarupa. Ipasupasutuhan mahita haganupan. Salom mabata.